Andre Topan, Buntao, Mama Andre, Makassar, Mama Papa Ica, Makassar, keluarga Batara, Jambi, Kelas Mayo, Makassar, Marsuki Baktung, Jomai Depok, Mama Febi Salimbing, Jomai Maros, Leti, Jomai Mamasa, Papa Gaston, Jayapura, Papa Karol, Pegunungan Bintang, Papua, Papa Alfa, Wamena, keluarga Nepali, Panganduran, Papa Kres, Jakarta, Papa Jojo, Jakarta, Mama Tasya, Walundula, Basir Batum, Jomai Bekasi, Pius Sumule, Makassar, Mama David, Jakarta, Papa Adi, Jomai Palu, keluarga Netuda, Brone Bulan, Konden Damai Buntao, Nenek William Mantu, Damai Sadar, Nenek Jola, Pasar Baru, Dr. Sarpian Batung, Makassar, Papa Desri, Lampia, Mama Desri, Betul pelaku kita keluarga bilang mau mari pada tamu tamu ini kami sini kurang ini keluarga sablana sama ya. Banyak dia kandung yang baik. Pada yang penuh semua ni terjadi. Ya.
Tuhan menipu. Lemani silo kalamba si baru barana. Patendena kuali basim. Panluluan ampang luluran ramai padang di lampio. Masih kasar itu nadian panda di Pamaroson. Lemani silo kalamba si baru barana. Ia tasang basen ini tasang kalapanda tololota. Kalimantan. Tutur Rosialmo ilang padang rimang kasa. Nanay dan panikuan tuli pada tungawan. Dijan pesawan la pelampun dalam timatan. Latasi kibone-bone angga salombe parerung tinting paunganan balusu dirapa. Mantap rupa angga anak ladadian solabong sunakianakan. Inde barana silo oleh barana daute lakian lalong daute gorang biang gilo.
Tondok Tarapang Pasilo Silona Pentutuan Liku Tumarasan Silo Lebarana Salombe Pareru Mutintingi Kawanganan Balu Sudirapa Ilante Garuga Angkulembang Desa Disangka di Dalandang Palelea Kumako tang-matang ilalampa te kalau pakna lipu sanda kasale sakit di pamatua tanah kawai na pengotalong batanete di palimbong orang kosuleng kararata di omai itu siria kada situru lama itu ya pengantondok apa kikuah di omai kami itu maraputal langang aku mempunan nau aku muadin nasupa tapo upa paraya tapo paraya na po pamuntu tanga tipik di batang di kaleta na po balik atang tilas si kitondon to batang tan na po masakti tuara tan na po manarinding batang di kaleta langan dontong kon yalo leko na unisungi gula asunulena inde barana alon ke na padang arilia tungo tusilo le barana daw telakyan lalong na kibwa pura siya miki isi tiro lindo po siya miki isi manta pero pataruk turiang na tetongkonan lolo sumanik na te kaisungan siyang baralamba labi si pamatua indo ko diyo masang kakuran pangan si pabano karulungan diyo masang apilambaran bolu na tikola bayu sile na dodosan kalama na ke diyo makan ni lamang kukumba lamang oretan da pinaran kumua din ni mani katang palambiran katang paupuran limbong rok kosuleng kararatang labi rakana temai sorokan sepu tanggung nisa tangan nampak tanggung temaranga pangalisuan narantean tuyu Lola dia kate kada sang buku di salaran dan dok kosuleng karara atas sapati kanan bisa rapalenda sumalang dia dondon to matang-tang. Ulo ko ti manitang si duro mo bayu sile to ni sumti manitang si pododo mododo sang kalamata timbu kayulang ti suleng karara talamay te inan di pamatua induk di papano karurungan. Nator romo pakundun boko nende mo patang dewaka dia dondon to matang-tang sumpul lo kana mo katongkonan Thailand tirante kalua. Tang po pendaunan namo kay sumanta lante tandung kalonara laki kuan itu udah katang palambiran katang paupuran limbong roko suleng karara tapi kuada adika taban ni madiong bating da takang kanan ni matu pe inawa sangadin na tapator ronilong bangi kalando na buntu tapaw nisung maya-maya lalit natanete diyan na siupa na susiaki di pialuan tentalengo piukanan laku purok kumarilin nalita kadiong bangapi na tanah tatontong sipas sare tamatang nanalangi nene la sipas sambayangan tama parara na matara langan riwan malabi na puang di tangan talu puang samba matulalikan do masuang gana to pawanganan natontong laumpur aki way sang pindan laumpi pikik tanah taksan gori-gori den nasiupa tatontong masak ke mairi marudinding sora nasang nasundun langan lolopan upu pendaunan na tediona karampuhan tatamatiran te kalua
kati umbaran tetap ditandung kalau narang untong konia loleko daun di sungai kula sumulena tidak tarapang silo lebarana daw telakian lalu na kikuha tabi ta patanan rampa talinga duan tata palidan suling seo kataki kambio santu bisa ngarara ataki ka abiri di bulawan pa gantianan bulawan ta iya matu katongkonan kamarintinan na keluarga besar Puang Pong Labba, keluarga besar Puang Pong Labba damai sadan to barana turampo marine nanti dong tongkono tokonan laki tutun kaboro lako Papa Nasandra nadako lampataruki katongkonan ta indelantang indealang leterge Sitarunat talung pulau 2 talung pulau 6 Sitarunat katongkonan kamarintinana keluarga besar Puang Pong Labba, keluarga besar Puang Pong Labba saadan to barana turang kometan damali itu tun kabor lako Papa Nasandra lain di alang leterge Sitarunat katongkonan kamarintinana Papa Abare sang sikurusan sang tiang karana Papa Abare balego talung lipu rampo marini nanti dong tongkon mak tokonan lagi tutun kaboro lako Papa Nagita rombonganna Papa Apani tombang kalua kalung lipu rampo metan tamali tutun kaboro lako Papa Agita rombonganna Tanis Pangalinan Mbak Lele rampo metan tamali tutun kaboro lako Papa Agita rombonganna Robinapo domai dende rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombonganna Mama Randi si Mama Randi tombang kalua rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita sang sigurusan sang tiang karana ne Erika rombongan ne Erika balele rampo metan damali tutun kaboro lako Papa Agita rombonganna Papa Sandi sang sigurusan sang tiang karana Papa Sandi talung lipu rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Papa Alia sang sigurusan sang tiang karana Papa Alia pabuntang Mbak Lele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Papa Rikson si Papa Rikson rante pao rampo metan damali tutun kaboro lako Papa Anagita rombongan Nene Egi si Nene Egi pagandangan Mbak Lele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Nepika sang sigurusan sang tiang karana senepika pagandangan balele rampo metan damali tutun kaboro lako Papa Agita rombongan Mama Ferdi si Mama Ferdi Jomai Maros rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Nenek Bare balego talung lipu rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Pendeta Lamba Layuk Palinggi STH balele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Mama Dila rante bawah rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Mama Aldes balele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Papa Luki tombang kalua rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Papa Ranu tanete balele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Tinus Pangalinan balele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Anton Pangalinan balele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Papa Kepli sang sigurusan sang tiang karana Papa Kepli balele rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita rombongan Papa Adi Sumai Palu rampo metan damali tutun kaboro lako si Papa Anagita mintu na to lain lagi alang letter H Sidar lantang talung pulang kasera 50 nanan kutale pa mintu na to lalangan ki masalilang daw alang letter H Sidar lantang talung pulang kasera 50 nanan
Kita dulu katongkonan kamarintinan na anak nenek topan. Anak nenek topan buntao, rampo medan namali tutun kaboro laku si Bapak Analian. Lah ini di masalah lang lantang talong pulang kasera. Nenek Aurel Malakiri, rampo medan namali tutun kaboro laku Bapak Kasia. Lah ini di masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Papa Haji. Papa Haji Pontianak, rampo medan namali tutun kaboro laku Bapak Sandra. Lain bagi alang letter lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Papa Arangsi. Papa Arangsi tampo mekin dek rampo medan namali tutun kaboro laku Papa Anesa. Lain bagi masalilang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Papa Liber. Papa Liber Lampio rampo medan namali tutun kaboro laku Papa Anesa. Lain bagi masalilang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Papa Epi. Papa Epi Lampio rampo medan namali tutun kaboro laku Nenek Depon. Lain bagi masalilang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Mama Disti. Mama Disti Makassar rampo medan namali tutun kaboro laku Mama Mike. Lain bagi alang letter B lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Papa Amelang. Si Papa Amelang iya tung rampo medan namali tutun kaboro laku Papa Araya. Lain bagi masalilang lantang talong pulang karua. Rombongan na Lai Green Soladina. Lai Green Soladina Jakarta. Rampo malin nanti dong tongkon matokonan lagi tutun kaboro laku Batina. Papa Arina. Lain bagi masalah lang si taruinan nomor bisa ina nomor 2. Rombongan na anak nenek topan. Anak nenek topan buntao rampo medan namali tutun kaboro laku Papa Sandra. Lain bagi alang letter lantang 20 napa. Rombongan na Mama Andre. Mama Andre Makassar rampo medan namali tutun kaboro laku Mama Mike. Lain bagi masalah lang lantang talong pulang karua. Rombongan na Mama Arlang. Mama Arlang Jakarta rampo medan namali tutun kaboro laku Mama Juang. Lain bagi masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Papa Haji. Papa Haji Pontianak rampo medan namali tutun kaboro laku Bapak Sandra. Lain bagi masalah lang lantang 20 napa. Rombongan na Papa Ica. Papa Ica Makassar rampo medan namali tutun kaboro laku Nenek Depon. Lain bagi masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na keluarga Batara. Keluarga Batara Jambi rampo medan namali tutun kaboro laku Ita Pasau Batu Dedi. Lain bagi masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Lasmil sang siburusan sangat yang karena kelas main Comai Makassar rampo medan namali tutun kaboro laku Ita Pasau Batu Dedi. Lain bagi masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Marsuki Batung. Marsuki Batung Comai Depok rampo medan namali tutun kaboro laku Ita Pasau Batu Dedi. Lain bagi masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Sang siburusan sangat yang karena Nenek Epi Tondok Batu Tondon. Nenek Epi Tondok Batu Tondon rampo medan namali tutun kaboro laku Paulus Pasau ST MSC Batu Bapak Romeo. Lain lagi masalah lang Sidaru lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Bapak Glory. Si Bapak Glory Rantebau rampo medan namali tutun kaboro laku Rina Sola Adina. Lain lagi masalah lang Sidaru lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na Mama Teresia. Mama Teresia Balele rampo medan namali tutun kaboro laku Rina Sola Adina. Lain lagi masalah lang lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na si Nenek Ria. Nenek Ria Lampio rampo medan namali untan kata sikira ramakan menonton ing bulawan ibu kutang sereran rampo patanggian suru. Lain bagi masalah lang Sidaru lantang talong pulang kasera 50 nanan. Sidarulan nakangkunan kamarintinan na Papa Abita. Papa Abita uwamena rampo medan namali tutun kaboro laku si Mama Araya. Lain bagi masalah lang Sidaru lantang na si Mama Raya. Rombongan na Nenek Win. Si Nenek Win nana nanggala rampo medan namali tutun kaboro laku si Papa Yanta. Lain bagi masalah lang Sidaru lantang talong pulang kasera 50 nanan. Rombongan na keluarga Bapak Gayus. Keluarga Bapak Gayus talong lipu rampo medan namali tutun kaboro laku Bapak Sandra. Lain lagi masalah lang Sidaru lantang 20 napa. Rombongan na Mama Feby Salinding. Mama Feby Salinding Jomai Maros rampo medan namali tutun kaboro laku Mama Green.
lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan naleti jo may mamasa rampo metanda mali tutun ka boro lako nenek depon lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Agaston sang jurusan saat yang kanan na Papa Agaston Jayapura rampo metanda mali tutun ka boro lako si nenek depon lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Karol siapa anak Karol jami pegunungan bintang Papua rampo metanda mali tutun kaboro lako nenek depon lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Alfa siapa anak Alfa jami mena rampo metanda mali tutun kaboro lako siapa anak Raya lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Krisna jami palu rampo metanda mali tutun kaboro lako Mama Lisa CS lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na keluarga nenek Bado sang siturusan sama yang karena keluarga nenek Bado buntu boy rampo metanda mali tutun kaboro lako Mama Lisa CS lain deki lantang masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Melora sang siturusan saat yang karena Melora dan Melonda rampo metanda mali tutun kaboro lako Tina Sola Adinda lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Regina Batu Tilong kalau lulang tio rampo metanda mali tutun kaboro lako Rina Sola Adinda lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Martin Limbongallo liatung rampo metanda mali tutun kaboro lako Albertus Pasau lain deki masalah lang si darulantang na Albertus Pasau rombongan na anak pemotasik liatung rampo metanda mali tutun kaboro lako anak etika lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Green Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Lita Batu Mama Lisa rombongan na Papa Green Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Sangga Batu Papa Sandra rombongan na Nenek Joha Pasar Baru rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Mama Ika Wandula rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Juang lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Areli sa Papa Areli Jomai Jayapura rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Sandra lain deki masalah lang si darulantang 20 na Pak rombongan na Nenek Perdi Pulian Bo rampo tanda Tasik Kira Ramakaman untuk di Bulawan Ibu Kutang Asiran rampo Matangkian Surut lain deki masalah lang si taruinan nomor misainan nomor 2 rombongan na keluarga Nek Bandung Pulian Bo rampo tanda Tasik Kira Ramakaman untuk di Bulawan Ibu Kutang Asiran rampo Matangkian Surut lain deki masalah lang si taruinan nomor misainan nomor 2 rombongan na keluarga Mama Tato tampo mengkendek rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Anesa lain deki masalah lang si darulantang nomor apa asa lako kasera rombongan na Papa Uli tampo mengkendek rampo metanda mali tutun kaboro lako Rangsi lain deki masalah lang si darulantang na Rangsi rombongan na Papa Uli sang siturusan sang tiang karana Papa Uli tampo mengkendek rampo metanda mali tutun kaboro lako Nesa lain deki masalah lang si darulantang nomor apa asa lako kasera rombongan na Papa Depon Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Rina Sola Adinda Rantepao lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Mama Dita Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Juang lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Jojo Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Juang lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Mama Tasya Wandula rampo metanda mali tutun kaboro lako Bapak Juang lain deki masalah lang si darulantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Basir Batu Bekasi rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain deki masalah lang lantang 30 kasira 50 nanan
Si Taruna sang si Turusan sang tiang karana Pius Sumule Jumai Makassar Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Ita Pasau Waktu Dedi Lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Mama David Jakarta Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Mama Yanta Sola Alina Lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Papa Yogi Makassar Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Papa Romeo lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan keluarga almarhum Nenek Sofian pakai lo liatun Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako keluarga Nenek Sente lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan keluarga almarhum Nenek Sofian pakai lo liatun Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Lita CS lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang 2 Karua rombongan Agustinus Damai Bak Lele Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Papa Dea lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan keluarga Nenek Gerang Tombang Tumanete Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako si Nenek Depon lain Deki Masaya Lama si Taruna Tatalung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan keluarga Nenek Tuda salah seturusan sangat yang karena keluarga Nenek Tuda Bulehan mo nih Rampo Utan Data Sikira Ramagaman Utoding Gulawan Ibu Kota Masyadiran Rampo Matang Kian Suru lain Deki Masaya Lama si Taruinan Namoro Misainan Namoro 2 rombongan Konden Lambai Buntau Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Papa Yanta lain Deki Masaya Lama Lantang Talung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Dr. Sartian Batung Jumai Makassar Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Ita Pasau Batu Dedi lain Deki Masaya Lama si Taruna Talung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Papa Desri sang seturusan sangat yang karena siapa Papa Desri Lomai Lapio Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Nenek Depon lain Deki Masaya Lama si Taruna Talung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Mama Desri Lapio Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Ita Pasau Batu Dedi lain Deki Masaya Lama Talung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Manti Batu Makassar Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Ita Pasau Batu Dedi lain Deki Masaya Lama Talung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Mama Nasir Pasar Baru Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Ita Pasau Batu Dedi lain Deki Masaya Lama si Taruna Talung Pulang Kasera 50 Nanan rombongan Batine Bine sang siturusan sang tiang karana Batine Bine Lebani Rampo Utan Data Sikira Ramagaman Utoding Gulawan Ibu Kota Masyadiran Rampo Matang Kian Suru lain Deki Masaya Lama si Taruinan Namoro Misainan Namoro 2 rombongan Abigail Tongkonan Barana Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Papa Nasandra lain Deki Masaya Lama si Taruna tahun 2020 Nafa rombongan Papa Noel Jomai Wamena Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako Papa Anesa lain Deki Masaya Lama si Taruna tahun nomor apa Lako Kasera rombongan Direktur PT Raja Wali Makassar Batu Papa Hasnam Malua Jomai Makassar Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako siapa Pak Nasandra lain Deki Masaya Lama si Taruna nomor 20 Lako 20 Nafa rombongan Nenek Jenas sang sidungsan sang jangkaran Nenek Jenas Batu Pongjendi Liatung Lombok Tuyu Rampo Medan Namali Tutun Kaboro Lako anak Nenek Tika lain Deki Masaya Lama si Taruna Talung Pulau Nanan 52 50 Nanan nah Kepala Susimo Sangarara Atapa Kantianan Gulawan Taki Kampio Santo di Batang di Kali Taki Kabi di Gulawan dia tonton Batang Tang nah tikwa baila bayu sielekna lalu dosang kalamakna tempo kayu lang sileng karara ata dapat tumeng kakaboro batile tekta ta tiberu mana apa lakuin dan kura di papatuki dan nasi upak na katongkonan ta sumpulang lalolok na upu bendaudanna nah tontong di para pemali lako kita rarabuku soal nasang to kumua lako kita tu rampo mak tangkian suru umpoman nang
sia de paringe lah sikiro ki siapa Eli sola Mama Juang daya tunen patunggal ke sia Nenek Sandra matangken suruh ke bandang sia Nenek Sandra atau sia Nenek Gento lah sikiro ki Bapak Sandra